Ите günden min adım Zavartnaya Snejana, min Tatatağıl лицей 11 клаһын йөрнәчтәвен. Min bugün Glava yol категор Сатабыл адыдан келдим. Ситик Оға Хамсаһының председателе болабын. Мен Татыл Оғын активиһын быһытнан келдим. Төгүннән. Мен адам Сабакин Зора. Таtatağıl лицей 11 клаһын йөрнәчтәвен. Бит көлтә һәҗәвен. Татта десятка лучших спортсменов Иран Glava yol категориян торабын. Сигилер биттен ден первенство үз место окут Россияда. Заречный устарга чемпион апы. Басты үз символан десятка лучших спортсменов Иран торабын.